Aroya. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Kapio japa pini me par pacho. Solo domo aloka puimi lupa dopa kapiko hopa. Aba President Habu Yombo Sab. Yes talo apa. Mission Secretary Nada Bakang. Ho aba obi atam malang malami par pacho la luji. Solo bilio corona doli pa lockdown o dutola. Church ilama paka ude o dula ka. Pini puyu tani atamitre payaro pacho. Pini puyu miluri maramba pratna michi. Mala hemope. Dargandao ka dunbo darbo aba. Dumo alo, dare alo mika kapado papiko papar pacho. Pui miluri bumarampa, ngeka aguayo, neka, dare alao telibulike. Nongoni me tonsor gepe, kenyo gepe. Dare puyu denki pui milukope. Neka denki tonsor ne mitagla. Denki kristan pa dala do pa denki mi bipe. Neka lidio telisela ka konisi, Jesu Kristo ka almempa kudu. So tonsor la, lopa ka luro nisi, kriya pinka mi hulyampa liola. Romans chapter 12 ka 2 saka kedi aping kami hulyam palio nono ahaka ligu kopa nono ka henju mujumite mugtoku ila mala dala pen ka ayadiri mi hela kala gato so ngunu mi loko paludo nishi ngunu kristan likula church indukula bilo ka dajo nyanda kinkuma ahawi hengu kula pen kavi pa dakindo kuhula tonsala ludo first Peter 4 ka 10 ludo hut na pen ko ka aroya ami ai kapatene helo kone abimi kavu nan suto metu ten ka 8 verse ludo achi ami mupyabinge igi uimi mompabinge nono mi ari asalama pa ke bibilien nono tere ari asalama pa munyo pa mupyabinge Luke chapter 19 ka verse 12 ke 26 lo ludo silutina la kalunu mingo mi kone adoga nao impaka eliho mo ka mura alyam jolala kripa mo munanan to jahela malami posa tache sivtala intu ado ka akubula malami jolala takabudo abu ya pake injobuna atami kajilala bibyambudo injo mujobu mapaka achumbutola ka duna atankemi galala lakul kulala aya pake injobuna atayami bibyambudo sisilo paka lunumi takako penungunu tonsor hela lupaludo ngunu pinlidio ajkula bilo henju bilo dajo yanda kinkuma duimuku isi ipomitra tankinkuma imi ugo tregas pas kumapa chimi chombepa dukindoku kristan odela kadre kodopa ngoe impo elo sejalo kristan mi ola kadre kodopa dakindo hola lupaludo nempa koda ngunu kristan hoka ana harya he acha milin sekre herumyanka ke hentretela penika alwame kapakula ka ana harya adimpe hela hendo so pen ngunu mi ludo ach pamyogunimi munyupa mupya bibili naka achilaka do ka pratna me bihala ka ana tantre atoka ingo mungo mulami tepatela pratna muavi hopa notre pratna anako mutebitoku peni ingo mi imbinang kumakoda achimi chikuru talikene talikukala peni ludo Ohutmina healing muladopa malis muladopa pratna muladopa pitene nunu mutebi kumapa dukoda peni lakuru buchiku hula ludo Ohutmina tonsor khenya ladopa peni puyumi luladopa dela lola mi bitene peni ingo mi imbi kumakoda peni lugo mi lubi kumakoda dela lola mi lakuru buchiku hula ludo lakuru buje koda pratna te muchin kumapa daje kendo don dane mingotamo atami ludo nunu mi aroyama mi kayangene pa Church में हाथा चाग ने पका मिंगो में बितने नुनु में पोसा मित्र चेती चेबुदो पा बीमा का चाहता जी कोरा लाकुर बिच काला पिन लुदो का जीजे पा तेको पोसा इंपासा को उबु उगेरा गया दादो उदो पा मुझे भी कोदा सलो का मिंगोला का दूनी चाही कित्र आरो युदो पा लिकिंदो अमानी पिन का अलाउस दोस्तों ने उबु उयो मराम पा कोबेरी लाते का ला पिन लुदो सोहरा पा Atoka Kristan ingo mugo yami aya inchi michi la hemapa mika muko hoyaka solyo soncho maladana atami piniludo Colossians chapter 2 ka 20 verse ayu hoku ka tonsor khenyo la ka manu hoku Jesu agyon sete kula nempana kriya pingilan sala duran ne la takado nono sololo e setan mujulujumi nempa mala darala takado Ephesians chapter 2 ka 2 ludo
Bilo nunu kudi apinka mujumi mela datu. Sisloika mela darane. Hala seka verso ludo. Seka siska pori kone verso atansi. Polka Colinsian ho Ephesian Church atamika tonsalaka lunung. Seka church ka miu atante. Tachele pinika mogoyami amudrama padala. Mika ui muko hoyaka. Solio sonche mubo halaka danyajinu. Molo miludo. Ayu aba apaka mujulu jimi apatekula. Jishu aginho alakulala. Selojalo pa nimpana apalama pa mekala dorane hela ludo. Siludi ko ludo. Ngunu mitelu jedo pela tado. Nimpa kota. Ngunu Kristen gete ingoyasi mogoyasi. Ading abu jedo. Pratna masane. Pastin dosane. Church fellowship insane. Ho ngun gete Palm Sunday. Good Friday. Easter Sunday. Xmas. Ho complex mala asodu. Ato kemia intiselama padala. Mika muko hoyaka sojo soncho molaka danimi. Pini jejepa kahasa jedodo. Si iche lurluka. Henka sana deripa jedo. Nempa koda. Mihimilo kone abiku ainshamajinu. Halugara anu abantaka ainshajakumajinu. Tachelo ek luni nimapa habun bulu Kristan sala danyada. Tachelo pacheko tolaga dani hilantara danyadarang. Kalala ano arodo. Munumolo tampa pratna mubung kendo. Biloka Kristan atu ana ada. Nutante yu ala hemido. Bible ludo. 1 Peter 4:14. Nunumi Jesu Kristo ka almampa khumapa ma nipa koya ludo koda. Yapaki. Nimpa koda. Penika daril yajalo hinunu agion du tolaki. Matthew 10:22 verse ludo. Kristan adola ala kone abi nunumi kanantana mapa makindoke. Hela sado jalo hula alrepa da petajinu. Hu pini lo janko kendoke. Pini potaso jijelu jedo. Pini ko ajiku. Padalo da dafta hela ka daniko. Temptation ajedo. Ui mayamani hibudo dola. Amani yo imbo inka mubo makansa koda. Ano abang ke kajiribla. Halugara kone abi kindo. Jesu ya choke kindone. Ano abang ke inchi muchi sesako lyo dosdo. Kone abi ka dormo atuya kaya hala. Hinin humaya la nima. Atoka, apoka, sangoka asa komisu musudon. Hopa ichu chetra karuka kasodopa jekima. Ato ke mugoyeshi. Teko posatra ingoyeshi adin dosdo. Kristana anuta ato achela hendi mudola su asdon. Hopa Kristan ka mugolugo. Teko posake ingomi. Mi ano abang khebe mi mubo kenchola henkima. Ato ka mugomi. Ato si helenki mukinsedon. Sitampa subutane murumunu. Myoko ane uimunu tre. Ato muchela hemusudola su musudon. Mi mutotela helibuma. Hopa ato manala ka musunimi. Nemi mubo mano hela hadisikima herusikima. 1 Corinthians 8:9. Soludo hendisalataka. Nunu ato henko ka mula danisi. Henje ichune atampa lichichi gunane pa lidoke. Sika Bible sojo soncho mola gadana atamilo paludo. Si ludo nisi. Christian hote church fellowship akapa imano ke dunyadu. Sunday church konti ila. Baki ingomogo done ku hela ka hempa man hoktre dunyaduran. Niti Christian alala. Hang chimaran hoktre danyadaran. Ui mayaman hibudo dola. Amani o mujomola dakoda. Sika atan setre kabdo palikindo. 2 Corinthians 3:2 ludo. Nununga ka setike. Hemi kala la miu atan poridoke. Hoi Kristan mi kapakama kajalo. Kristana amiawa atan. Pastra atami ada. Koni abikado. Hopa molo ta ada dujidumyo. Henjumyo. Lujulumyo. Dajdamyo. Hendi budola dakindo. Molo ta ayada kumakoda ada. Hoi mira natampa hentin la kindo. Pujoda Kristan non-Kristan ainse pa jina tere jina hempado. Pardapa ka damane mi soludo. Revelation 3:15-16 verse soludo. Ngo nunuka inumimi chindoke. Lakhijajema gubujajema. Gulungaleya spalila. Ngo nunumi agunhokumi umpalimpa henduka. Hala sopin ludo. Sopin ngunumi lupa ka ludo nishi. Nyim melo kadra pa dato. Putapa jalo puta kadra kupa jalo kubu kadra pa dato. Tapumpa liyo la ka lusanemi ka ludo ne. Kristan man lodi kaji kokindo. Pardapa ka Kristan dan tampayacho. Bagna ne pa libidone. Ngunu mulam pin ka harpun ledeo adela. Paroka pachu atamika legurubunu hilya. Ngunu mi pin legurubu jedo. Hopa ngunu pin ka lemilai arwayami kapado.
Jije pa nguna ato hendi semakoda. Peni ngunu mi agung hoka yasi ungni mi ka umpa la umpa kenjedo. Solo peni ngunu mi takado. Joshua chapter 24 ka verse 14-15 ho. Solo hopa siske nunu peni mi busoto. Mo ka ingo mugo mi ano ayape into. Belo apa ka heri murila ka menumi apate kula. Peni mi herito ena peni mi heri nama la hendo koda. Solo luderto. Nunu humi na heri tani hala peni siludo. Joshua ka myodo ho. Peni Israel atami takala lutu. Solo peni ngunu mita takado. Hopa ngunu luin la losa. Ngoemi heri tama. Jesu Kristo ka almempa peni misu heri se chinegla. Ruri tajala ka duna atami payar pacho. Melangko peni ka arwae dokincho. Amen.